Alhamdulillahilladzi nawwara fi qulubil mu'minina bil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukur sikir itu tepaja patarak kaitan ranga syukur ketandrikan kata lauri secara janna Allah taala. Sebagai tanda bukti kita yang tepat rilalan atita gangkanna ya kulle ulengi nato pada si wolong polong hadir rilalan na ya onrangi dek gagalain akata to pada mailok ki mappe sabyangi aturu tak riolo alabiran na fungala taala barako ammangi angkamatoki ibilang sebagai atah tonget-tonget. Kuito papai mang salawat nanya apa salamat masa etan rialu pikiringangi pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi angkewe tapaja ipancaji akacuer madeceng ya angkewe tapaja mengandro-andro ki riolona pungala taala nam magi-magi angkamana muaki ibilang sebagai ummat salam. Sila suruh malabiki nanya tomato malabiki ya angkewi hariya maseri pungala taala ya roriolo tomatuata nagang kaulengi sapai bahkan natuntu irya sengi fak disen gangkanna aga melu icapai di antara tujuan pertama adalah engkaki ibilang sebagai umat ahata ya angkewe si mata maraperi secara janna pengalatan. Bahkan di antara mereka ada yang berada pada derajat makam kewalian, bahkan mencaji walinne pengalatan. Sementara mega namaku kue sapa ibaka tuntu ifekogi carana ilolongan itu dengan nawali. Sementara pungala taala angka napan nasanga kirilalan na kurang malabi neki terkadang icarobiangi ag gurung ye angkewe napal lebalabangat ki pungala taala. Sila sorong lebiki dan niya tomatoma lebiki ang kaya masih pungala taala ya ro pungala taala pura ni napan nasanga kirilalan na kitana. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Situnganna yatu to matepe nareko angkamo tepe rilalang atinda majapunna ibilang iwalin pungalatan. Tegayana ibilang walin pungalatan ay angkewe tepe rilalang atinda
tania maka da yero bawang ibila wali nasaba angkana matuntu pak disengeng agama. Tania bawang maka da ibilang wali nasaba napahanna ya sange tasawuf. Tania bawang maka da ibilang wali nasaba angkana napaha ya sange hakiki. Tegaya palik na jaluk yewe akurangi ternyata namutoni padang kaki waditoki mancaji wali. Namutoni fagaluki waditoki mancaji wali. Nareku angka fadangkan na angkamoi Nabi Muhammad na pak dibola ilalan na baru-barona ibila wali niat. Angka timbangan maka dari Nabi ta na fodangi alena pangulut ta Aisyah. Ya Aisyah, aga si mata mutir yang aswani. Maka dari pangulut ta Aisyah, iya malah da utar yang isrona Allah Taala pekogi matu asrimunrin na pung Allah Taala. Di mana manusia tidak mengenal satu sama lain. Ya rawat wewe manusia akan mengantri satu persatu di hadapan Allah. Engkase di fakutanana pung Allah Taala, di mana pertanyaan itu jauh lebih mengerikan daripada hari kiamat itu sendiri. Nareko makadai tahu hari kiamat aso akamakan nalino aso mapaka tahu hancur mana ngibului ipo papai matanai. Ternyata ada yang jauh lebih mengerikan. Agayro pakutanana pung Allah Taala. Engkase di pakutanana pung Allah Taala. Aga nakutana pung Allah Taala. Ya abadi, atazkuru kaza wa kaza. Atazkuru yauman kaza wa kaza wa sa'atan kaza wa kaza. Menggaram muagah asona apa kue tetik si kue aglit ta abawabah aga pada mututu itangemu malindruk ko ripadamu rufatau teya konita si kampungmu bahkan masiri ko na sabali bolamu nasaba engka dosa pada mukura mu pegang yerwat twewe engka ganangka mukira-kira maka da masiri ko ripadamu rufatau papule dosa nekia de sisa-sisa mu masiri maka da naita ka kung Allah Taala de gaga anu malindrung risiserajan na kung Allah Taala. Apakah pandangan manusia itu jauh lebih penting daripada pandanganku kata Allah? Metau masiri ko ripakitan na padamu rufatau tapi de nang kamu metau masiri ritujun na pakitaku. Padahal wallahu muhitun ala kulli syai' wallahu muhitun bi kulli syai'in alim. Majapunna ya ruku Allah Taala angkaina salepuri manang sewa-sewa. Jangankan apa yang kita miliki, jangankan apa yang melekat pada diri kita, namu atau atita napahatu kung Allah Taala. Sementara terkadang icarobiangi ya ro atau ati. Icarobiangi ya ro timbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi watweru Aisyah sappa ka ritalu onro. Di antaranya kata Rasulullah sappa ka ritujunna timbangan. Sementara jauh sebelum hari kiamat itu terjadi ya rukun Allah Taala natarungan ni timbangan ilalanna atitta. Maka da baja sangadi angka jama-jama meluk mufukangka. Engka jama-jama meluk mujama, engka tu apiteran na dua mujama ya regana de nareko mupahangi maka da engka moy agburun na nabi ta ritujun na ya jama-jamange pegau ni tuju ni ya tu gagay ya mo nareko maka da de igaga agburun na nabi ta koro ya rega si salai si bawa agama na nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja lalu sisa-sisa mujama. Barang siapa yang memahami timbangan-timbangan itu di dalam dirinya, nareko napahan dia timbanganna, majapunna dia punya potensi besar untuk menjadi wali-wali di sisi Allah. Jadi tanya tu paling makada matan refa baca, mega papa disengeng ituntu. Namutoni abbalukeng aggalungeng akan torokeng ijama nareko ipahangi maka da yeroja mangi de to nasisala si bawa perintah na kung Allah Taala tuli ang kamoy itanang ilalang atita
maka da yewe agagawe angkir tu merupakan sunnah na nabita pak ia tu mapalongnya sunnah na mana nabita tanya maka da sampaja sunnah mi puasa sunnah ibila sunnah na nabita mak balu ni bawan nasaba alam pureng mak galut ni bawan nasaba alam pureng dena iceko-ceko pada taruh tahu itu memiliki potensi besar tongangi na corobiangi ki pada taruh tahu matuna ki ripat kita na pada taruh tahu tapi wadingi jaji mancaji sabai na to mancaji wali risisi rajan na pengalatan sila suruh melebiki nanya tomo-tomo lebiki yang kiri masyari pengalatan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan na podangi sahabat angkasih di hadis na nabita ittaqil maharima takun a'badan nas belaiwi anu harangi maka engkau termasuk orang yang ahli ibadah. Terkadang kita memahami maka daya senge ahli ibadah tulin motok ku tengah benih mas sempaja denang kana salai sempaja duhan denang kana salai sempaja tuban puasa sunnah. Padahal maknai andre guru tafat tasawufu ketika engkau berusaha menghindari yang namanya maksiat itu terhitung ahli ibadah di sisi Allah. Nariku engkani berusaha de na ia daper ya senge dosa de na ipegok ya senge dosa ibilan itu ahli ibadah. Bahkan orang-orang yang hidupnya bergelimangan maksiat situngenna memiliki potensi besar yang jauh lebih besar untuk menjadi wali Allah dibandingkan orang-orang yang bergelimangan dengan ibadahnya. Aga betungenna ternyata nareko engka tahu na wajib papole dosa sementara engka nang kasewa waktu di saat yang sama di tempat yang sama masa gena wattuna de to gagamite waddinna fa pole yero dosa tapi natukeng ati maka dadena cocok upego ia jama-jamange nasabak si salai si bawa parentana pengalatala anu na caca agamai gangkanna dena na jaji na pego yero dosa itu jauh lebih besar manfaatnya jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Maka demagina potensinya lebih besar karena orang yang bergelimangan dengan ibadah sampajanna potensinya juga jauh lebih besar untuk menjadi orang-orang yang sombong matempu. Makanya tadampeng kamaraja maka dari alena pangulu Ali bin Abi Thalib narekomita ko tahu tulip pegok dosa riwaninna ajak lalu mujalloi maka dato madoraka yaruh di as-sona nasabak wadi jaji yaruh tawe natubakan ni dosa na riwatu subuh sehingga orang yang ahli maksiat bisa saja mendapatkan husnul khatimah di akhir hidupnya nasabak nasasekengi alif angkau kena. Dan orang yang ahli ibadah juga memiliki potensi su'ul khotimah di akhir hidupnya magai nasabak napunangi nak bangka ke ngifak kasiwian sila suruh melebiki dan dia tomato melebiki ang kiwih ria masir pengalatala makanya mapasangi anda guru tato fandritai makada engka tuhat desa na nabita malade na patu-patu keng lauli sahabai dan tentu hadis itu berlaku untuk kita semua. Maka dari nabita la akhafu an tusyriku billahi ba'di denang ka umetau mufa duai ko ngalata lari pak dimundriku tapi aga palena sa nabita iya malade wetau narik korilalenna atimu madepei riasenge hubbud dunia kecintaan terhadap dunia engkau wijawijata metauki atad dengeng metauki malasa engka agagata samatta malada ki metau masolang agagai engka waramparat tak samatta metau kurang ya waramparangnya mancajitan rai madapeni turilalenna ati tak yasange hubbud dunia
kecintaan terhadap dunia papujita laur ya sengi wanwalino waddi jaji to masila sura na pangkaga na pasasa waddi jaji to matua si bawa anak-anak na siya sakar pasalang aga papujita laur ya sengi wanwalino. Sehingga banyak orang yang menjadikan dunia itu sebagai tujuannya. Aga minasappa yamatona jama yasoy yamatona jama sangadi aga nasappa sappa i alabangang ritujun na wanwalin. Sila suruh melebiki dan nyata matu melebiki ang kiri maseri pung Allah Ta'ala. Dena marigaga ipaddapungi ya senge waramparang. Dena marigaga ilallu fangka matanre. Dena marigaga isappa pak disengem maluangi tapi mapasang andre guru tato fanritai aja lalu na yaro ipancaji tujuan nekia ye manan na yaro agaga irampewe ang kairi tu mancaji fasilitas ipancaji mipakakasa ipaddapungi waramparange yaro matu waramparange ipake maddepe risesi arajan na pungalatan ituntu ipak disengam maluangi pak disengam maluangi ipake maddepe risesi rajan na pungalatan ilalungi pangkak matanre nam magi-magi na karena pangkak matanre we marepeki risesi rajan na pungalatan maka damaga ni pale ako kasiasi ka maga ni pale ako dega ga abatir ngupunay maka de andre guru ta Tuhan ritai akasi asingam mupake maddepe risesi rajan na pungalatan atunangan mo mupaki maddepe risesi rajan na pung Allah Ta'ala nasaba aga ji melo yang nguluak ko risesi rajan na pung Allah Ta'ala aga melo ibawa pat disenga ya punangi si aga mi pat disengat tadi bandingkan pat disengat na pung Allah Ta'ala warampara yandalkan si aga mi waramparata melo yang nguluak ko yolono pung Allah Ta'ala sementara terkadang kita tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata Pak. Sibuk ki panrih tubuh kasarai, sibuk ki piara watakale, sibuk ki tungkai yemanan na naitai mata, padahal yaro watakalewi tubuh kasarai naitai mata melok mana miburuk mancajitan. Engkatu anu cedek natarwak kiri lan watakale tak pung Allah Ta'ala. Engka nyawa-nyawa cedek siaga egana tau sibuk tungkai watakalena tapi nalufai piara nyawana. Sujuk masompa rupanna watakalena koyolona pung Allah Ta'ala tapi dena sompa atinna. Makanya banyak orang yang sholat tapi hatinya non riwi atan dengan ati nasaba atempunganna magai nasaba rupanna mina pasujuk dena pasujuk yatinna magi de nulis sujuk atepa nasaba maddepe appoji-poji ngata lauri wanwalin maddepe appoji ngata meloe ipakaraja gangkanna itu nai tawi maddepe appoji ngata lauri tujunna waramparang gangkanna yita kasih simana ngitawi sila surang malabiki nanya tomato malabiki yang keri maseri mong Allah Ta'ala narima kuanda naritu tomato aku yamanan ri ada pacapuraku angkatu pasanna mong Allah Ta'ala ritu junna hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bana Adam tafarraq li ibadati amla sadaraka ginni wa asudda faqrak sinina anak apona Adam luang-luangi waktumu untuk tuli marenggarang risesi rajan na Allah Ta'ala tudaki namo tudaki ri abbalukatta namo tatomi ri agalungatta yaro atitta iluang-luangi cedek barakwam mengi angkaki pasisumpung isi bawa alena pung Allah Ta'ala luang-luangi watutta untuk masompa risesi rajan na pung Allah Ta'ala apa kata Allah maka akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan-kekayaan dan akan kututupi segala kemiskinan bagimu tadengi apa kerekengi tadengi akasia singengi magai nasaba iluangi atiwe nasaba pakkasiang risesi rajan na pung Allah Ta'ala cedimi resepnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub na iya tuwan diluangi atiwi angka kipasi sompungi atita si bawa pung Allah Ta'ala ilolongan itu asan nangang atiwi ako toni robawa yulit pasilengi asan nangan nalino si bawa asan nangang hakikin na pung Allah Ta'ala nigi-nigi tau dena si sompung atin na si bawa pung Allah Ta'ala bahkan napalesang kita dengan na pung Allah Ta'ala rilalan na watak kalena yaitu matu tawe denul lep pasilengi
tega asanangan na tujuan walino tega to asanangan na katay po ng Allah Ta'ala ritujun na hakikiwi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.